الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع خير رتي غاري رتي خربي وللنفيده. الحمد لله رب العالمين. yaadachiisatti wanni irraa dubbatuudhaaf waan rabbi irraa nu laaffise waa'ee maadaa qaddamnaa lihaada diin kanaaf mee maal faa dalaynee waan jiru diin kanaaf maal faa goonee waan jirraayi kana keessatti udiyyaan gizee iidaa al-adhaa qalamuu quboo qabdanii bar isintu waan irraa kaate qabdi hogguu kanaa eenyuuf eenyuun dubbatuu deema سينا نبي إبراهيم في نبي إسماعيل خان راين دبتو راديما درة نبي إبراهيم عليه السلام علم خانا هنار كنّي دران أكنا وجيني عمرين ديمته بود ربي خلته نما خانا إيجا أبي أركت واني علمون هبو نمر رأومم تجاللتي علمودا تأومماتي دور لفجين ammoo waan dur feetu wahuma feetu kana hogguu dhabde jaalalti shantamni eegasii daamti mas shantamni duraan lafa jirtu ta xabi'aati ta uumamaati dhabuun kun nama qaaleysa waan feetu dhabuun sirraa turuun si qaala wanti qaala'u kun jaalala keessatti bakka tanaa fi tana ga'e akkasi eega dhabe arkate hoggaasi rabbiin نبي إبراهيم منا مانغرسيس مال منا مانغرسيس علم خيخنا قلي جچو علم قلي جچو خنا منا مانغرسيس وفي نبي إسماعيل مريت أبان بربين كي يكنا جاء جين أكنن يا باغيا وربين كي غد سينجه غد جين غد قبدا an ajajamaadhaa jeen ajaja rabbiin qeebalaa jeen ilmi abbaadhaan akkasitti jarri lamaan irra wal mari'atanii wal tahan yaa abati fa'al maa tu'mar satajidunii inshaa allahu min assaabiriin yaa abbaa kiyya dalagi waan itti ajajamte wallaahi na arkuuf teeysa yoo rabbiin kiyya fedhe warra obsurraa tahuu kiyyaa ganana arkuuteesa dhaaddanno abbaa gammachiisu qaalii rabbii qeebaluurra muranno ilmi lubbuu fi kenne abbaan ilma kenne maal irratti jaalala rabbii barbaada jarri lamaan akkasirra wal taaniiti dhufe falammaa aslama watallahu liljabiin وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين أكن حكم جري لمان قالي ربي جلب تمر والتان أبا في علمي هيا والإنجان تربي كيبل رت حكم والتاني أبان علم فوده قالوا دافما وديا دابكت أما هولا قالوا جيراني تندور نما كلام ودادياتي أمرين جب دورابه خانا فوده قالي ربي قدودا فلما أسلم وتله الجبين جري لمن قالي ربي قدودا حكمة والتاني ديهاتني أبان علم فوده چيبسي أبل الرقائه هما قالوا في خامة إرم مرته إسا أسرقه ربين متبت هولا فيده أسدو قائه متبت بك إبراهيم إسماعيل قال موسى ربين هولا فيده أسرت نمني وان تك دلقو داف مرته حكمي نما دلقه قبا برتاس جلامس نمني وان تك دلقو مرته نينغود جيتانان حكمي نما غودي قب أكثر ربين علم هم بسيفي فاروس هم بسيف علم هم بسون علم كلامو دبو فارون خنو أكاما إرادة جنوان قد صدقت الرؤيا دغومت دغوم سيته جيرتا مناما غرتسن دلغان اركم سيفته خن علم ربنا هم بسيفيتي فاروس هم بسيف
namni waan takka godhuu irra murate hukumii nama godhee qaba. Ammas annasxu qabla tamkiin kamaa yaquuluhu al-usuuliyyuun dura odoo sharcitti dalaydee hin argamsiifne irruma muratuudhaaf jecha hukumii rabbiin shaaru salaata 50 fidee 50 odoon salaatamin nasakhamu. Nabi Ibrahim ilma qaluu ajajni rabbii itti ba'ee haya je'ee odoon qalin nasakhu. Asirratti deebi'i haasawa keenyarra sii deebi'ee ilma guyyaa keessa harkatti kanaafi rabbii kee kam irra jaalattaa alibtilaa akkana deebi'a. Ilma kana irra jaalatta asirratti deebi'i mee dalagaan argamsiisinii akkasi argamsiise. Ati dhugoomsitee jirta fatanaa baate jedhe wa Ibraahiima alladhii waffaa akkana jee rabbiin. Haya asirra ammas wanni nuu godhu nama qaluu abbaan ilma rabbiif jecha qaluu irratti yooniif murate. Ati ilma kee diin barsiisuu fi ilmaan diinii yaamuu irratti abbaan keenya hundi hamuratu ta'uu qaba. Yoonii fi nabiyyiin sun ilma isaa qaluu irra murate. An ilmaan kiyya diinitti ajajuu irra ni muradhaa bakkan qalu sayyoon ga'uu baadhallee yoo jee hoo. Dargaggoon lubbuu tiyya kennuu yoon dadhabe akka nabi Ismaa'ilitti shahawaa fedhinnaa haraam jecha haraam waan lubbuun jechuu feetu qalu hin dadhabuu yoo jee hoo bakka sun lubbuu isaa qale ani ilaalcha shari'aadhaan wal falleessu hunda qaluudhaaf qophiidha yoo jee hoo. Bakka sun lubbuu isaa if kennetti an qaalii rabbii godhuudhaaf lubbuu tiyya kenneetiin jira yoo jee hoo. Abbaan ilmaan diinirra leenjisuudhaaf yooniin qaluullee dadhabe humna akkasiin beeytame yooniin san dadhabe diin rabbiitiif laaladhee gaarii yaadee kanaaf lafa'uu hin dadhabu yoo jee hoo. Asirra yaane as jala wanni jirummaas namni tokko waan rabbii isaatiif ta'u keessatti amrii rabbii godhuudhaaf hogguu akki rabbiin fedhuu fi akki lubbuun ta'e feetu walit dhufe oduu nabi Ismaa'il akka yaadatu. Hogguunii fi abbaan ilmaan keessa jireenya isaa keessatti yoo akki biroo yoo isarra dhufe ilmaan diinitti ajajuu isaatiif haayoo nabi Ibrahim dalage qissaa rabbiin irraa dubbate kana haa yaadatu. Asirra deebineeti bakka kun lubbuu isaa kenne an yoo rabbi na jiraachise qaalii rabbii godhuudhaaf qophiidha bakka inni kun anqalamuuf qophiidha jeesa. An achillee yoon dadhabe yaa rabbii sun lubbuu kennu saniif lubbuu isaa siif kennu qalamu humna akkasii kenniteefi yaa rabbi waaniin jiraadheen qaalii kee godhuudhaaf if kenne jechuu yaa rabbi annan dhoorkin haa ifin jiru saniif gatii akkasii kenne abbaan ilmaaf akkas haaju. Dargaggoon hiriyaa ifiitii fi lubbuu ifii irratti kana haa jedhi kun oduu tanarraa gana kanaaf baramaa bakka kun lubbuu halaal tanafii qabdu tafayyaadhaa rabbiif jecha qaletti ati shaawaa fi shubaa qaluudhaaf waan haraam keessatti dhoorkumaa beeki qaluu hogguu jenni sun akkasiimi an kana dura dhaabbatuudhaaf qophiidhaa jechuusan if qaluuf qophiidhaa bakka kun jetti akkasi wal bira laallata. Yaa rabbi san dandeessifte lubbuu isaa if kennuu san dandeessifte ibaadumaami yaa rabbi immoo qaalii kee godhu yaa rabbi nan dhoorkin je'ee qalbii keessaa jeenummaa fi himma murannoodhaan ka'ee haa rabbi isaa kadhatu. Oduu Ismaa'ilii fi oduu nabi Ibrahim irraa kana lamaan irraa haa fudhatu. Tole taisaaf jecha rabbi nu haa godhu. Ta rabbi nurraa jaalatu tattiin jijjiiramnu rabbi nu haa godhu. Akka rabbiin fedhu ta'uudhaaf qophiidhaan yoo kun lubbuu isaa jeesee waan cuusan qaalii rabbii bakkaan gahuudhaaf nabi Ibrahim ilma qaluurra yoo murate antiyyumaa ibaadaa rabbii godhuudhaaf qophiidha jechuu rabbi nu keessa haa qabu. Eeganaa deebi'ee oduu takkaat ammas tana fakkaata quraana keessatti dubbatan. Hubeyb annajjaar ja'ama jedha islaamayee inni rabbiin ambiyoota ergan rabbiin erge kana itti kafran kana dhufe manni isaa fagoodhaa jamu bootaa kanarraa ambiyoonni daawaadha godhu jiran daawaa isaan godhu jiran kana gandi
ambiyoonni daawaa itti godhu kun daawaa qeebaluu didi. Kana dhagee dubbii tana gajjabeessuudhaaf nama tokko haasawa waa himu jiru irra jabeessuu ni beeytami dubbii tana gajjabeessuudhaa halaalaa fagoodhaa dhufe yaada. Halaalli fagoon kun biyyi inni jiruu fi bakki ambiyoonni daawaa itti godhu fagoodhaa jalaaleen irra kanaa jiru. Kana waggaa dhufu faqaala yaa qawmi ittabi'u al-mursaliin yaa ummata kiyya ergolee jala deemaa jeen ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa hum muhtadun nama dantaa takka isin hin gaafanne rabbitti amanaa malee ibaadaa rabbii godhaa malee humaa isin hin gaafanne kana jala deemaa jeen haala tafiitii qaceeloo taaniin isaan maal jettamma akkatti hogguu kad deebite shariika ifi nafiis mataa isaatii nafii qabu khasiif nafii qabu kana shariika kana jala deema yaa qawmi ittabi'u al-mursaliin ati teetii kas tahi hiriyaa teetii fi ganda jirtu hunda gandaan maal jetta yaa ganda keenya koottaa gara masjidaa yaa ganda keenya koottaa karaa sheekanii yaa qawmi ittabi'u al-mursaliin jechuun dadhabin dubu akkana jeeyan hay maali ati oo ni islaamoyte janiini bari ati oo ni islaamoyte moo maalii janiin hay silaaho وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون مالت نافته خنين هنقبر ربي نومي خنين قبروا دبوف مالت ناته جيجن قبرون قبمالي الذي فطرني إذا نومي وإليه ترجعون إذن اللين قرم صابتشتي ديف فانتن قرم صابتش ديفوتيسن لا إلى غيره خكسي ماليفين ربي تأمنون أباه جئين akkana jechuu irratti jarri dhufe warri inni ambiyoota jala deema ju'uun kun dhufe isa kana kuffisanii tumanii lafatti miilaan irra deeman jedha hanga wanni garaa keessa jiru irraa ba'utti du'e hoggaa du'e qiila dukhulil janna جنة سيني إسان جامعي إكراما له غلطة نما ربي إفقبيتي غلطة نما ربي فوريكيتي غلطة نما ربي فدابتيتي نما الدنيا دابته لفا في بيان الدنيا جام فتامني نيني بيتني نما الدنيا دابته نما ربي دابت الدنيا دابته في ربي فدابته هم تجالو ربي فدابته مو الدنيا دابته جال ربي فدابته أكسيت إني مالي فدابته ربي فدابته إسا ربي دابته سر ربي جنة سيني إسان جامع جيچو إرانو دبته درجة إسا قدو دا غلطة إن ربي ساتي فدابتو دا غلطة إن ديني فدابتو دا نتي تبيا ملي تامنتي نتنجرتو جولي جتو متيسين ورّا آخراتو دنيا جالا ربي تو أوما ربي جالا ورجومي سين إسي ورقص جومي إسين إلمان حلال كستانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أكست إسا سنين جنة سين إسان جامج قال يا ليت قومي يعلمون نينغابا أمتا غيافين غابا أدوبي خنيجي مالتو أني ربي دابده شهيد دي ربي تيه ربي جنة ننقو خيغان سبب ربي نتنا أرارمي جنة ننق أنني ننسين في أرارم ربي واني نتنا أركت خنا سلابي خني سبب خناتي إساني في اللي ربي أرارمي جيجا فيؤمنوا به بالله سلا سبب سنيتيه واني نركت خنا بيخني سبب خنا بيخوتي سلا ربي تأمنني مال قبل جيجا أسرت ديمتي مال جيتو غرين ورا فسروك جي غافا جروس ياميتي غافا دويس يامي حملي بريد دو ورده غافا جرو يا قوم اتبعوا المرسلين جي غافا الدنيا رجي يا أمتا غينيا ارغولي جل ديما جي غافا دوي يا ليت قومي يعلمون جي نين غابا أمني يودو سلا بيغني هين غابا جي مالتو بما غفر لي ربي سببا وربي نتنا أرارمي خنسلا إسان بيغنيهن قاباف جي
فيؤمنوا بالله سبب خناتي والرب ناقود خنا بيخني والرب اتنا أرارم خنا بيخني سلا رب اتسانا منني أكسي سبب سنيتي غلطة خنيسان أركتنيهن غابا جيجا نخيزا إسن كيزا هريان يودو كجرتو مسجد الفتهن غابا خجو غندي بوتوت سلا رب اتيامني ديني فدفني دابتني ورد چيرجرو أودو دين كناف دمكي مئة في بريدنا دين كن قبو سلا أركنيهن غابا أودو جيهو هميلين أكسي درگو خيسا درسا خيسا شيكن خيسا حواسا مسنسا شهادتين خيسا أودو جراتے ہو هند في نفسه لبوسا خيسا تفقبه يا ليت قومي يعلمون ننگا بأمتا غيا أودو سلا فايدة دين كن قبو بيخنيهن غابا أودو جانيهو أكس تايد أسرت ديبئے ماذا قدمنا لهذا الدين نمكنا فاجرا خفايا في دوان إسا غاري أمار ربيتيات خاكا نبي إبراهيم في إسماعيل جرا ورّا أكنا في كل بوسا ربي في جيتش خلي حالك كسيتين فإننا تيسن قبطو جيتش حرام دبتو رائف قبو بكا خلو بوسا خلت أنا كم اتين دردبا جئ نما في اتحساسون بربادما حرام دبتين أكلبون فيتومي حرام دبتين حرام نياتين حرام دقين حرام شريغين نما حرام شريغين دلقا حرام دلقين تنرى إفقبون كي مرنون تي بكا قول لبو ساخنه إفقلوا داف إفكنت يا ربي أنما أسيتي هنگنا نبي سانيف أكسي كنته يا ربي أنغنا ندوركين جيه خاون نيدان مرنو دان ربي إسا خدت قلبي كسيتين فدا إسن كي ساتي ركسيتين فدا نبي إسماعيل في إبراهيم الرائن أدوك كنا دقي يا ربي سني في سنة دقي ست أنتنا في تنغي سنة دقبزيسين خلو نما مسجد يامو في خرا خيرت نما يامو خيست توكو سورة ياسين كيسا خدو بطمي قرآن خيست خكنا تجرا يا ربي فيومتي يانو أنما غاري غابو يا ربي خدوآ في جرتي أوما ربي تي غاري يادي لغيني يا ربي أن خنا في خننا دوركت خناه أكنا في كتت أرجومتي خجو خكس جي ربي خلط إسن كيسا إلمان إسلاما خيسا خكسي بربانا ربي نوحاقو آمين نافي إسن أكسني تانامي هريات إسن إبني تاتليمي بكخون أكنت دين إفتابتو نددفتني بكخون أكجرو دين إفتابتو نددفتني نبي سليمان راقابتو odoo faradoo hiriirsu jiruuti asrii faradoo tana hiriirsuun beekee inni maaliif jira keessatti silaa qophii ibaadaati reefugi oggowaa meeshaa tottolchuu beeytami waan takka xamaddee wahiiniin godhaa jette wanni ati xamaddu kun waan ati godhuu fi deemtu kana qaba hukumii shari'aa keessatti laalla xamadu jirta waan ati qopheessiteef san gartee waan ati xamadu jirtuuf san hukumii sanii qaba faradoon inni hiriirsutun hukumii jihaadaa qabdiin sitti himee bara hayyee idan aadaa duniyaatti hin jiru ibaada jiraa qofa karraa beektu faradoo tana kan laaleeti foormiin isiitis tolte gaabreeshaa ibaadaati biroo faradoo akkasitti tolte san laalee odoo tanaa fi tana daawwatu jiru hamilee gaarii janiin himma diirabbii ol qabuudhaaf qophaawaa gabareen gisee dalagaadhaa deemtu laal afaan kaattee akaafaa fuuteeti chetti imaamarra kaayanii takka akkasi ol suuqatanii yee irraa jedhanii katolfate kun boodetti ka'uudhaa deemu qophiidha waan dalaguu deemtuuf qophaa'u uumamu waan jiru qofa akkamitti jira nabiyyiin kun amma kaniin isinitti himu kun qophii akkanaa jira qophiin akkanaa ta'e inni itti jiru salaata asrii yeroo irraa oofte way anaa jiyyan tanumaa tana iddu arkee beeka maal arkee tanaa tana iddu inni tanaa tana iddu ayii hay salaanni asriidha asirraa achi siqee ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق في داجين فردو سبب إيسيتي سلامي ندب رفسن في داجين هقاس فيدن مرما في مغولي إيسي داجين في داجين كان واني ربي ندور كأبامو قبا قني ربي جالتو برتا نبي إبراهيم إلما خيتي في ربي خيخا من رجالتا رب من قدينا أججتانا ننجل جيجا
yoo rabbummaan jaalate gama kiyyaan hundarra rabbiin irra jaaladha maanaa juusan gartee agarsiisuu isaati. Addunyaa ibaadarraa isa shaakalte dhabamsiisuu isaati maal jettaan Nabi Suleymaan shaakala akka shaakala aadaa addunyaan ta'in ammoo shaakalli shaakala ibaadaati reefu adda baafannee sanummaa'uu kanarra waajibu kun yeroo birootis ni taa'amile hayyee salaata asriiti hattaa tawaarat bilhijaab kana fuudhee faradoo tana durni bobba'aniimi isii tana cireeyyan fixayyan Ibnu Kasiir bidaayaa nihaayaa shari'aa zabana sanii keessatti hayyamumuudhaan malayya rahimahullah addunyaa maa fixee oguu jette kun deebisaan isaa kanuma dhumate kanarra gaafa deebite rabbiif jecha san godhe rabbiin maal bakka buuseef qilleensaan bobba'ee galuu warra keenya ka durni beeytanii fi hogguu mashawwaraadhaan waa ol fuudhe Suleymaan jaabar yaa rabbii Suleymaanii qilleensa laaffifte nuu laaffisi jechuuf deemaan si'a Suleymaan qilleensan qabu gabaabduu dubbii amma seenaa akkanaa takkaa jira wallee waa xarafaan fuudhuu ifi quraana rakkanaa jira tagizee akkasii jaansanii himuutti hin jiru anamma kitaabarraa kaniin himu jiru nama waan takka murannoodhaan qaalii rabbii godhuudhaaf ibaadarratti murannoo ka qabu ka akka Nabi Suleymaan dhageenye maal rabbii jee dhiise addunyumaarra ibaadaa rabbiirraa nashaa qaltee tana dhabamsiisuu qaba jiru jaba akkam hayyee itti aansee maas Umar ibn al-Khattab gaaf tokko isaa iddoo jiru iddoo tana keessa deemee iddoo magarte gaarraa akkasi xarafa akkasi lallaalee bara isaa akkasi lallaalee salaata jamaa itti dabre jedha way badaan salaatanii akkamitti iddoon tun sadaqatamuu qabdii fi sabilillaahi isiin jiraatuun taatu jechuudha asirratti amrii rabbii hangam takka jabeessu warra amrii rabbii jabeessurraa beeku arku wanni nurraa eegamu magabaabduu dubbii yoo kun akkana ta'e akka Suleymaan yoo kun akkana ta'e akka Umar ibn al-Khattab yoo kun akkana ta'e akka Nabi Ibrahim yoo kun akkana ta'e akka Nabi Ismail yoo kun akkana ta'e akka saahibu Yaasiin suuraa Yaasiin keessa dubbatamu san awwaan kanaa gadi yaa rabbi akkamittiin dadhabe qalbuma khayrii bakkaan ga'uuf muratte akkamittiin dhabee yaa rabbi way ana ti akka yakun amanuma jaamaa dhiiro haalli nuti hoo anoo maal haa godhu yaa rabbi kiyyaanoo maaliin godhe haju onni akkasii iimaan akkasii wanni barbaannu kanaafi kana du akkasiggaa isiniin nama jajjabaadha jeetiin seenaa dhiiraa isiniin diin kanaaf maal goone maaliin tahuu qabu salaannis hin dabrin shariik akka malee irraa fagaatuun hin dadhabin diinin nama yaamuu hin dadhabin diin namaa niyatuu hin dadhabin way badaana akkamittiin humnatti dhabe hamilee bareedduu qulqullee dhiirummaa alhimma hamilee gaarii if keessaan dhabin ka qara'u jirtu ka gandaa ka darasaa ka sheekanii cufti nama jiraatee aaliin shaadateeni diin rabbiitiif hamilee bareedduu akka qabaattu arraafgaa hanganumaati ta galata rabbi bira nuu taatu ta qalbii irratti nafii nuu taatu ta murannoo kheyrii irra nuu taatu yoo qabaatu baatte rabbi qaddu yaa rabbi kanaaf kana arjoomte anta tanaa gadi kamittiin dadhaba hamilee bareedduu akka qabaannu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu